pini bertarjik tha pini prime time news chamang pini li monitoron pi aprang se bertang ton pen chipajur midam de aprang bertang kong pi arjik tha Katsa song pen mine and mineral aputhak minister aphan pin puralo ke pachardam KSA Parokua branch pen reserve padopon Bertang kong piar jupon itala pit puthal bertang ton pen chipajur midam snang Aronre pen sangti arlong ki pura putha katsa song pen HAD minister sumrong ha phan pin pura lok ki pajardam Aronre pen mate thangnat official alohai hu ave pen ke claim ke dam koila sangti arlong ki pur pen along rikaprek along ke pon thek don long si Karbi Anglong territorial social security association aham phanga song pen patir pipon si kedam tanga sengkan ni phai krep ho Pai ningkan suri nira crazer cap Guwahati along si Directorate of Geology and Mining AKIGS Pasenar ACS aphan chetongdam si aronre asai claim ing hap nang ji pujong pon si pinpura lo pajerdam pangso pinpura lo long ke jong ke aronre pen koila ki pura long ke por sangti ki por la pen theng pi kang hu hai hoi ing hap et nang ji pusik ke hang pasoda Apito non kedam tanga ciklo ni paisiar nita katsa aham pangasong amai pusemson ing tijalin ponsi HAD minister sumrong hangaphan pin puralo pajerdam bangsolong ke jongpon ke aron repen sangti arlong koila kipur pangton vek nang jipusik ke hang pasopon News Desk Report News 24 Karbi Anglong Nihang Hatipura ahawar lang ahem tap dota donak kemesan kijuna lang ave pusi pherang ke thingno nang chathandon Mahamaya constituency ang kang Nihang Hatipura rat ke lang ahem tap dota donak mesen pen kijuna lang long le pusi pherang ke thingno nang chathandon Pinpur me bangso PHR ta ningkan thongke bak dolob Bonta ningkan krepo bak dolob mesen pen kijuna lang long le lapen bangso PHR rong crazy ara phansi panong pilo Bonta non ke sai jokje mena si Ringwell, Kiwell, Chirinang Koklok, Komani Kidung Dadabang Fuke Adon Kaprexi Chosok Dam Nang Koklok. Lapen Chokoma Tumta Chikloy John Bakpen Ephong Bak Dampo Lang Dampo Ichot, Hada Kopi Kosononi Ajata. Rara Panke Warsai Kipipon Awe, Anchot Kali PHI Hemta Binak, Pak Jaino Araisi Pamandet. Lasiman Kedo PHI in charge Anparta Karbi Anglong Autonomous Council, EMCM, MLA Atu. Mesen Pen Putot Kijun Lang Kipito Japan Rong Crazy Rat Pen Kihang Pasopon. Langhin pen berta pangdakpon Indrajit Rongphar News 24 Karbi Anglong নলকে সরকারক বা এই ডিপার্টমেন্টক আমি বিশেষকৈ ক'বলগীয়াটো নাই হ'লেও মানে ৰাইজৰ খিনিৰ পৰা কম আমাৰ জনসাধাৰণৰ ৰাইজক মানে ভালকৈ মানে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিব লাগে তাৰ পাছত যিসকলে ইয়াত চকীদাৰ বা তেওঁলোকৰ কিবাটো চাকৰিটো বা কৰ্মচাৰীটো তেওঁলোকে ইয়াত ভালকৈ মানে নিজৰ ডিউটিটো নিজৰ কৰ্তব্যটো ভালকৈ কৰিব লাগে আৰু ওপৰ মহলৰ আমাৰ যি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰে ভালকৈ আমাৰ এই PHC-খন আমাৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে ভালকৈ মানে খোৱা পানীটো ব্যৱস্থা কৰি দিলে ভাল Parokwa KSA aro arpu kachalar bisnutok biaphan puthat maipu kimi arpu pekpon Phaikoni ni phaipliarni wothungaji lorjoti auditorium holalong wothungaji KSA penpatir pisi reserve mai phapon Bangso mai long mai choripon mai phukhon sing timung rapchun bang sukurpe KSA chief advisor Sir Singling advisor Simoningti dihen klem bang rajoti so Hamran district committee mai phuram siningti Howraghat branch Sukla Teron Karbi Anglong Red Cross pen Borsing Phangcho lapen kaprek manki duatum chetongdun pen mai RD pidun Akimi Parokwa branch mai phu Bisnu Tokbi Aphan arpu pekpon dun mai phulong bertimu dun mai phi duli teron bi chunbang thengtam tiso dun chunbang soron rongphar games and sport Rakesh Milik finance chunbang birhun kro cultural chunbang sarbong phangcho momitra kropi atoma phansi akimi arpu pekpon KSAN se pangtang pon thekji hai hoi chuthan pon la pen penang an kiong dung armu chitong dun si mai mesen pen pachun pon
Dena rong pen berta pangdakon Jing Thong Ninti News 24 Karbi Anglong. Pinyai berta lapan sikang tanigla tu methakmi kardom.